Ada Pak Pole kebasan tahun sendiri. Malam aja coba sahur kok ajam tepsi pas pecen kerja kafe. Kocah malam bunga apaan? Oh iya, minggu rokok tak ada saya kerok udah. Aduh, gas wat. Sekali tegas lencer. Are nampung ulok darto re, sang anak paling ganteng. Mada gua kelima. To, darto, to. Apa pak? Tiga anjing itu selok ondek di gila bodoh di mana itu? Bodoh. Apa yang kucing? Hari ya pak, ini gue gak ada pak. Aduh. Cuk nih gon film agak di membang panjang. Apa cuk tak mau betul kawan. Emang tak mau betul kepastian beena. Cuma ngurangin kepastian beena sama ada apa sa. Tiba tebas karena lapar musuh arjeng jong. Tiada monde yang kau ngakan. Alah, ntar keborong jong. Bener tadi rokok saya disuruh adik. Di mana sih? Makai banyak anak, saya kalau rokok. Kita tahu sudah suara ngomong ke Jong. Ya, aku ngomong kata Pak. Yuk. Boleh dah. Kenapa Jong? Wah, boleh rokok. Saya habis setah dulu dah. Ya, berapa? 40.000 Jong. Setiap barang mau ke kafe nak. Iya. Terus Jong cocokan. Kalau lah kalau kita mau beli haji dah. Setal kerja. Apa kita? Injak congeng kelangkong. Ah bocor tuh gue nolak. Dia orang make bos ya kalau masalah gaji ya. Tapi santai roh bos. Ajiling mah tadi cong mana jalan. Lu rata. Kaki mah patah mata deh. Kaki berdua santai. Kaki mung setawaan cong pesopan cong. Engkau benekin tahu sopan. Tapi kaki diri ada lah rata nara. Ya lah bener kaki cong. Awas sama dia. Dia maka cuma ya abi dia cek guru melerok kau baca dulu dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya rakon Pak. Ada apa mu anji Jong? Enggak ada apa Pak. Tengku Jong. Aduh. Apa sih nokol Jong mata kecap dah iya. Enggak kan ibu malah norwale malah teti agri yung sekecil banore. Siapa sebengal nokol kaki dia? Aduh Pak, saya dina kita sambil menara. Aduh, foto orang sagak terus nokol kaki Jong. Bangko kelo. Lama pun Pak. Enggak Jong, paningan agak tak nyaman deh. Kanan orang sagak itu pun miraga. Sahabat ini kita Pak. Bus Jong, kakak saron Jong. Pak, Allah. Lah dem, Jong. Allah torot ya, Pak. Lah sedeur, mah. Allah torot sulikat makan, Pak. Binau, Jong. Men. Same. Keluar, men. Men, keluar men. Keluar men. Hei. Salah romang kok rera kawarkan ke rumah nore. Kok dingin kakek gelak dokol tangan naik tengah jalan yo. Arah apa mar? Kok dingin kakek mak nokol tangan nak gelak tengah jalan jan. Oh,
Titianan kaki gila saja jalan ngerjelingan royo. Mungkin lakar bener kaki min gila sinukul tang anak tengah jalan. Jadi nak dulu, kondipan lo. Kakelakar lepacet di lambak temin, semir ngumir kan ko. Mun seti kaki min kota teritorot kode. Ya, menanang kaki lakar salah ngerjelingan jalan. Jadi kru mar kena tang anak paningan ngerjelingan tengah jalan dia. Bi kakek tokol sampai agak ruah. Wis temin, kota nya banyak benta boleh ke kakek. Mungkin kakek lakaran laki, kok seti ke kakek nang tengah caro. Ya mun kaki jual lo, itinang ko sa Malia. Oh, seti kakek bengal kan. Gimana tak bengal lah. Oh iya. Siap temen. Apa siap? Terima yo. Ya. Oh, titiri ya yang dijual kang ko yo. Tak iya temen. Bing ko itu cara kira Facebook, ro HP lah tak lun baju. Pola kakek cocok dah iya. Bagi berapa para emang kang ko? Ya, apa temen. Cek lang ko bon kakeknya mah besti. Lah kalak sekebelin cumasa. Dah mah cocok. Ini ban ko beli dia cocok. Apa maksud tentos cong? Temu kena ngacarok kerja ya.